Kātahi rā te mahi ohorere ko te huringa kōaro atu a te hui wānanga o ngā motu a Kiwa i te mana whakaawe o Amerika, o Piritana, o Haina no hoki i te rohe. Ko ngā waipara karihi, ko te tohu i tētahi hekeretari tianara hoki i tau kume ai ngā kaiārahi. Hakua tokorua ngā māngai kāwanatanga o Aotearoa i reira i noho ngū rāwa ki Auatake. Anaya Mako Kagli. He hui pāpāho tēnei I whakamutua I te aranga ake o te pātai mo Hapani me te tuku waipara karihi ki Te Moana nui a Kiwa. We do have a flight to catch for our leave. Thank you very much, colleagues. If you're not going to let them finish, you need to finish. Ko tētai atu raru ko tā te perehitini o Nauru, tā David Adiang, puta I tētai hui, whai muri te whaianga kaiārahi kia tārewa I ngā kōrero, mō te tangata ka tohua hei hekeretari tiana rahou. It depends on the nominating country, and whatever allegations come up against the person will have to be dealt with within the jurisdiction of that nominating country. We're here. They said you represent us, so we're here as Micronesia, and even though they're not here, they said please represent us. So. Kei a mai koro ni hia te wā I nā nei, a nā rātou te tono kia tū te kai tōranga pūmau tohe nei a Baron Wanga, perehitini o mua o Nauru. I think to be clear too, the server agreement itself was not discussed. There was a question about the forward process for future selection of the Secretary General. That everyone will collectively get around the Secretary General to ensure that he is able to work constructively and to fulfil the obligations and responsibilities of the role. And so we, Aotearoa, New Zealand, and the rest of Pacific, I think we'll be very much focused on making sure that we put that support in place. E whakai ana Sepoloni e waihangu a Aotearoa I ngā hui nui tuatahi I te hui wānanga nei. Ko te pātai, nā te aha I pērā ai. I think it's important sometimes that New Zealand and Australia step back and allow our smaller Pacific Island nations to have their say. I want the incoming government to continue to strengthen the relationship with the Pacific, to take it seriously, to make sure that we're at the table with our Pacific neighbours and that we take the collaborative approach that we have been taking. Ka rea haina I tai ki te hui wānanga a Kiwa, engari he māngai o taua whenua I whaia e tētahi karere I Rarotonga. He pātai anō I tēnā. Michael Cagley, Te Ao Marama.